aban yenka ahensem se obi yen gazette ne se wo hene no wo ye ne ho so wo hene a National of Chiefs ne Regional of Chiefs ne de ba asotwe ne ho ma no na na agi ahoho sawi anwea so hene mi bisa na na agi ma badu se emra kwan so se yenyi obi ntum e wo mram se wo ye hene a na wo ye ne ho so wo ye hene na odi ahemfo achi otu banchi ne wo da apakan mu ahemfo kwa na odi achi ko bia emra mu no de na se ye se nipa Abushafo yemamu nyina akwaba embra Nyansapo TV so because Nyansapo ana waje me so se yesane no badwen ma kwa so ene so ye di ehia ebedi nkomo ne se na efata mesho so be subscribe to channel no obe like obe share amobibi anya bi ahwe comment section wo so ye wo dia ya no ache wadwen amana ye kama sapepepe ene ye hwehwe no medin ene oba ye asuama ye boa ene meni ne jamfi net na se edi enkomo memo panyin yakwaba ne emfa de ohu bia no ehhehye so ene emfa mo meso se enyiwa fide ni mfiri ha se koso ahwe Nyansapo na enye kama ye woni ma bebre ya so a ye de ebesomo titiwu nya santeman na bi ato Ghana man nyina ama no aye anigye ene edesua de ama ye nyina opanyin Appiah memo akwaba mejo so bro na bi aboko obo ade na madaro ma ye ho odin yeda nan mase yeda twedi amponso ase se abeto ahoden mu na waje ye mfew so na na ye bedi nkobo na se atanse di nkomo bia e wasem bia wotaika wotaika Chieftancy ministry no minister of ahemfodie ya oboni di ko chief Ahmed Ibrahim ni dina mi pe Honorable Ahmed Ibrahim ye tanse ni di nkomo bia wo se won hyedan hu fasode bia o ministry so goes unya hu se masesi ahensem bia da na no ena yem president Ghana mampanyi opanyi kese His Excellency John Dramani Mahama eko bono mantem na one ahemfo a ewo bono ekodi ahia no mudi nkomo ya na yimpuntu aya priya omkoti di nkomo efa mputu a opese ode ba bono mamu na enigisem emayen neno na se no eno mampanyi kasa no oka asem bi se o say politicians amanyosem ensiesi ahemfosem politicians ensiesi ahemfosem eno na ma ye bu ya ketema se da bi asem ya wakan die ya woka no ena afiri o mampanyi ano aba ese mbisa se wonya bi ahwe ana membo ma wonti ma nya bi ahwe anya bi ahwe se de wokan on se ade bi ho no mo a aya na obi kan obi te ba bi a na o kan de ono wonim wa wonim o kan obi nim a facha me se do wo hweyen ebehu de ye ka no na wate ase nti e bia ye de yenye bi ahwe ne bedi hu nkomo de bia na ono de onyanya bi nhwe ti mepe se ye behwe video na aba na fe ye de nkomo na to aso ti ba cho ye hwe video ni masisi a aban yenka ahensem eho medanyame ase se mete se anka ahensem a epeja osunwane emse ya so ano a eche se yenya ahoto ewo so meda me mame nanahima ase ene omo de omutibo mu a eche se sa ensem no ajo na eno ejo no na bebi nso uhuro na bebi nso aye hyehyehye enti mesrese anka sampa nso yebetimi enya sa enkaboma sunyanifo enya no na yetimi esiesie sampa nsem no aban yenka ahensem ayo president anudisem ena waka no o se politicians ntiesie omunya hensem pacho so muse oh se de sare na masha ase na me de ba se obi wo ho ade bi ho a onim se de tie ne mom o kan ono a wonim no na o sa age ho achi nya o sa kan asem foforo ye di sa ankomo ebre di kan ya ye di ye no
minya nkofo omo frɛ me fra brochiri o ka sada me ka se obi ka kyerɛ me se me retwe nsa me sa be kan bi kan ho ayin dokore e dey twatwa mo ba ha no me kan se obi afrɛ me se me ka se Chieftancy ministry no mfa so bi ani so yengu no se omampanye me hu se mfa so bi ani so adwuma bi ani ho omo ye se yesi ate ministry se ministry we dey ade we ne yehwe na de na wo hwe no wa ho ode nnuru ho a wo hwe ne sei enti ede ne yefa ministry bi anso yentue nipa ka na nya be se dunum ekọ na duo no so independent ministry kro okọ agric ministry nipa bebre okọ education ministry nipa bebre omu nyina so gi akatua nokore ne yi panyi ba akwa da woma no yeyi minister ni wi a yesa won deputy deputy minister or secretaries be 3 4 o woni PA o won kofo bebre o hodo man omu nyina ban na tuo muka wo ansa na substantive minister na ankasa minister na mu no ono so so won nkofo okọ na officer ansa na wonya kwan hunu no e friend say abanda da na twa mu no na menya kwa education ministry okay 2017 na education deputy education minister honorable say wa ditwum me ne free kro ba ko some my papa no penasem pa ofiri jache the kromfo penasem ayina odi no MP na wodi no okaso mpe kra be yire no e be force no manedi oye nice man so okaso wo mpe me kan oni ne be force no se chairman unwie onya toaso na toaso ni bia so be flag be anye ye je se MP no ono nko ane MP a oba foforo no 2016 2015 no mo prime minister ana oni onabo osay onabo Samo Semensa sabo onabo Samo Semensa na MP a contesting no ana ono ye toma no efiri ono oba okọ no post nko a obi anjina ni bio yes na be catch eni ma o ye won constituency no nyasam kutwa ba oba substantive minister of education no so aye potoy say oba say education and constituency there one of the best MP Bosontwe constituency yenya no still that so boy adwuma dendende okay ono so ne West education minister me de mani ehu because me adwuma education 18 years okay obeye substantive no otie eche ni enim se napo na abon obewura ono beye substantive no ehu se aha but enipa tuntum asema ame na wokan obi befu ho ne bo beje na ni beje be ho na ni beje se me se oye best MP a ever yenya we constituency obi befu so se me se oye West education minister yenya no ya yetimi implement friends niam bebre be new curriculum ona kofa bae say akwala na onwe school ye implement my teachers ekoye workshop ni ade ye wi be sinne materials ya de beye new curriculum na ama yanum kosun ya dan ana wi so busa no ojo omo ona breso oni napu ana ye de laptop e beto amati ye de be teachers say mo fa nkyere nkwala na de se de be ya mo friend say digitalization ni niema e-learning ne ho ahwan no omo na teacher fo ne chetu ai bisi sabre ka se bi mu san ko mo de so ya tisika no niema incentives bi na enya free education omo kura ka ho na media education adwum incentives bi na enya say intervention motivation ni nyina omo twam ansan no moko okay enti we na eboaboa no ama hu se education ministry ono mo de wa mobre bia na mo ko Bosontwe dia best MP ever wono me si wo ka so gya ya be force no se masa unyanya obre so enti ade a obi nim no wo ka ho asema na one wo ko ya fa education ya fa Chieftancy minister se ono na won hwe ahensem so mi wa aban na wo point nipa no Mahama na okobo obi Ahmed Ibrahim se wonye Chieftancy minister o man panyi wonim se ahensem amanyofo nka bi enti ko obi nkwatena obi enye dan office na won tenam on fa nipa nka ne ho so na ye Chieftancy minister no sa minister we se no kwaka wa pie wa no aka se amman panyimfo ne abanmufo enka ahensem enti akwati ministry se ono so enhwe ahensem no onhwe ne sei ye fan se President Mahama se ne papa ana abi adwuma ana o hye o kire se ne papa na Ghana ye ne dia wa bie company se Ghana ya yetimi ne company ana ne papa dia ana o se bra behwe mame obekwa akobie obekwa pe department bi a enipa na ode ne koye ho adwuma no onim ho hwenya ne se so wo ye o se marketing department bi hanom dia ya fa nipa agua na embom nipa na be ne kwotena ho no no enye na adwuma no
On says kasa. Ti asema mampanyin kwaka no sunwan no. O se ahensem aban mu mpanyimfo amanyofo ene oman mpanyimfo omonya ahensem. Na on the president kan ye. Me kameya na me ne ya adwen. Me ne ya adwen in the sense on say politicians no. Omo no onti megina we yachi. Lose vote ha. Enko gina we yachi lose vote so ha say. So mo ye dan no magina finfi. Edu ba bi omo ye. Omo ko share chiri ba omo nyomo oni mpie. Ena se ontime nyina we chinti me hawo ne se ya create ministry aye de o man se ke tua nkofo ka obere eno ne hawo ne hawo matiase de o kan ne de ne kan no be kan ese nko aka na dada ne kan no se amanyo asem no amanyofo no omo nya ahensem ne kan no ahensem ba nyomo na e kan enti okwati aye ministry se ministry we na enhwe ahensem so na o se enya o madwuma free so mote sa ministry no aman penny for the say ke charge obia ne omo ministers na e fa omo nyina for financial to the state omo disika hu na omo anya adwuma fi say honorable Ahmed Ibrahim onya adwuma na we nya na adwuma because what means so ahensem ne man penny na ofa na adwuma no na aba be ka say aman penny for omo nya ahensem ba nya aman penny for na e ka enu ntina to de de an omo kosante hene ho omo ya na nye chese nya man pay for na kan so ampa ye mfa amanyofo na ye ka ahensem enti unim se ye fa amanyofo nka ahensem no ya wakwate bebi a ya ahensem wo aban num no ye dwene sei ye ministry ni bebre ho no ma ya no ka se job for the boys omo de pa adwuma man kofo bi omo bo ama party ni bae kane na o man panyin dada akofo ye man panyin no ne o ministry ni bebre ho na bobom na Minister of Youth and Sports Minister of Education and Youth and Sports sa ade me nsen Minister of Education sa Youth and Sports e ka ho no na ye ba akopɛ na ye minister ye ba akɔ na ye minister ba akopɛ na Minister of Education and Youth and Sports na ye Minister of Roads and Transport Minister of Transport and Minister of Roads and Transport no na bom ba akopɛ kofo abreso na ye papa bi friend Dr. Richard Anani ona na Minister of Roads and Transport ono na ministry ni bom mienu no na ye mienu na ye ka bom no Roads and Transport ni bom na ye ka bom de ma na ohye no ene ma oye na chi yenya bi da na breso no hu se transport system o Ghana na ye bre enti bus ya na ye hu bi da bus arosan double decker MMT Metro Mass Transit omo na de sa na ba implement de ba ye e ma na boa o ya abrewa o free 60 years kwa for untu eska o she school uniform now fully free yes me kai sa amre ene ya beti ministry num ya benya road minister ene enya ye akufu at time na do time enya road minister fe no anabo asiama so obi te se wo kasada okra bia o nkan po se na road minister bi de na ye transport minister ana na road minister nso de onabo kwasiama akwanta okay onabo kwasiama akwanta di mfie nson bosumi mienu e wo road ministry hono from 2017 MPP eba abem every year na ye ready budget na ye ka swame interchange ho asem se ye de ho sika ne hyem ebe ka bosome nso mo makọ no makoye no ho no mo ja hokọ no enti sa boso emfie nso na every year bia na ye ka swame run about swame interchange ho asem na ye de se budget num no se sika na wo hefa ya anye ne sa abre ne nso etu ayi 7 months Francis Asonso Boachi eba road ministry ho no man sana omode akufu ado na ado de aso bebo fom se obe ya omo ya ma na finish omo ja hokọ no enti ye wo ministry ni bi ho no ma na nka nipa ba akopɛ betimi handle ya titim road ministry road and transport na ebom nso ka akɔba die ni akwan ho nsɛm no ebom ya tim ye road minister nko na ye transport minister nko ya ye first the education minister nko ana ya mana bebre panyin Mahama ame ehu se Chieftancy ministry no fa so bia ni so se de maka no na sika o madi na se o mutua ana se de na no kwagina sunwa kan no onwu ministry de ka se ye ni Chieftancy ministry bia fa so bia ni so na o se de o kan ono ne no asem o kan ye de ye mu Chieftancy ministry no because eni ho omu adwuma omu ye no nya adwuma man panyina bi na no aka se ahensem enya amanyofo na eka
nyom no mo ka ho asem wo anti sa ministry na de ba adwuma apart from say omo ya ahensem na adwuma foforo bebi no mo ye okay nana on say ye gu so ye di nkomo ye fi ye ka ho asem yie no ye na se de ye president ka ye no ama o ma ye nananom mo hu say asase ye omo dia ayi omo dia nti de ye koso no nsem ogora omo ka bi enye ye nti na bi ho omo ntimi nka bi no yes asase ye omo dia ti o so omo mom no mo nansi omo ni ye den no mo nansi fom esie omo chi esie ahensem e omo adwuma so mo do mo say shom dem rifa mo ni to aban so de a o de ni to aban so say aban meye maya waka kire wo man anana okohia wo ebono ahemfo no waka kire wo say ahensem enya amanyofo na eka enu nti na omo ya ahensem ba den ni ye ka koye ka ba boye se de koma santehene ye de konso a ebaka eka ko eka ba ye se de koma santehene rekoma na ebaka enti se aban na hu se ahensem enye amanyofo na eka enye aban otia konya so na ka ahensem de a ene sa ministry na nkofo te oje per dem eko meetings je per dem etu kwan je allowance ya to ka mo mutim no sa ministry no fa so be na Ghana nya free so nti kon fa sa ministry ni ma ahemfo ye me ya ahemfo no ye nya te se de obi a wona ahemfie ba bia wona ho odin ni tumi kokoduru no onye ho adwuma okay enna kane no na retia okay ba bia obi a ho odin koduru no kane na tete no na ye ko kwagigi nkuro di so wo ho no ma ya si kuro weni kuro ya kokon 13 14th century by 16th century no na denchira very powerful na wa konka enkuro bebre ya ona di omo so enu nti rotin kwache konfa na chifra ukugwa ebetu opam e wo denchira vise na odi omo so na odi saa be na asante nyasan na ye kwa aman no na odi so na odi nkuro bebre so woni okon na odi usu a ekun no mu no ye nya che ohini twa ntipe woni nkofo nya be hye na se de ono ope na mo beye mo be som no se de na kwa amanfo so anema ekosom wo denchira no satete sa na tie broni ba ye enant amanyosem be ka ho no ena yanku biem nemom babia obi a ho ode kopem no broni hye ya achi ya ye ne dipatutu go coast for ye be di ye ho ebe ye no kwa me nkroma ma obi ahu babia na obi a di sukoduru no eda so ye ne dia babia na obi a di sukoduru no eda so ye ne dia nemom eba na ban mu sem dia aya ban mu sem wom nemom eba na ahensem se de pamampanyi Mahama kokan ne dia Nananom sem enu ntina tuabodom wo bono tuabodom hene be saise sante hene se na tuabodom na santi osom sante osomba sante brekum woti brekum na abedi hene obrekum aso be saise sante hene vi se ye giri se ye Nananom mfra danse asokore akona fo mfra danse asokore na kotena honum na ebesi na omda so te honum no okay oda so esum eba sante oko dumasua oko fiapre bunu nkro ne bebre nkranza omunyina da so soma sante ye gidi se sante hene ba ko ne ba be me fe ne ba fopim ena omutimi ko ekon mu no one ne opapa no ne omo ekon ya koduru ba bi ekoto se nkokora fo miensa ena atena ha ache enti nkokora miensa kurore nkranza no ba fopim ne dom no animo wo mkohia tim kokon ya omoji kuro no ana ede ne tena ho no ye wo hene no enti nana ba fopim de se de ote so na to so 9 oyo ya frɛ ohene ba nana nkranza hene wo hene ba o papa timi suma no ba bi o peso osuma no o se ye suma nkranza hene akwa de sanchene ba obaye ne saa na oye ne ho eni nyina da ho fititititi kwa me nkroma ba ya ote ohun se nkuro no na ye ni bona region ni bona region dabi na ebunu nkuro ne na frɛ Western Asante ai okay ahafo akodie sankole kukom faade ayomso kasem kwapon emem eni se nkuro ni ko nyina fe ni sei ahanta moke se asumura se nkuro ni nyina na ya Asante ni diso enti na goso hene se okwa akura no fufuro nya mai de obeba no ba besu a kire Asante ni se goso ya ahafo goso ya ahafo onyina ya ahafo ya Nananom gidi se ai
nkofo mu bi firi asante de no mo kwa haye wo ho omko mu se ho no de ho fo omko mo mre no monyanam nti aha de ahafo ana ye na hafo nti bra mo beti free western asante num no kwa me kono se esododo no ya ye ti free mu no ana ye na ebono ahafo okay ebono ahafo nanse ya na nado ba no se regency no ahafo no nya bono ana bono no kra ya sa nya bono east yes ana ye nya bono region ana ye nya ahafo region ya ti ahafo na free we enkyere se baby ana omo overload na omo so aikire no omo so allergy to no eno asesa regions na ne din asesa na ya cheche mu kakra ba overload ni overload oda so overload a omo nyina go so ni nkura mbobo de se omo da so soma sante no omo so allergy to otumfo okay enti ho ahensen bo otumfo na eka sampa na fana fom fru Cote d'Ivoire ebetena asase ne so no na nkofo ha wo ntokwa enom do ho ba o ma do so ho ba se ye pese ye dem ba kam na nkofo ha ye a eni se mo de obi asuru mu ko sabe na almighty danchira asante akon adi ni so enti o ma do ho be share asante hina se e be share nsa se ye sero fa ye kan wonkuro ne ho na se be ye obo be ha ye ne a motimi abo ye ho ba enu na nam so ma ne sampa e share asante a sampa so akira asante enu no ebe akwa me nkoma ye o motiti mu wie no ye anyi sa ne ma ne nyina mfiri ho e da so ho be pem ne a man payifo no omunim enti ahensem ba enya man payifo na eka enti nam se Chieftancy ministry no emfaso bi ani so me wi amaba National House of Chiefs no omo na ehu de se so moye no enti se egu Chieftancy ministry ne dia National House no enhia na omuhia no mfaso be na enkro na ye fifiri mu na ya ahemfo kobi no ye na ye fifi sa enkro no so no emfaso be na nya free National House of Chiefs no so me jiji se ne de do mampanya aka na be mo hu se adwuma ni gina mo ankata so ne ba omo ye de bi ho no mo ana wo so mo ya eni kwan so mo tena se ye hwe ha se ye twen aban omo an wo so mo take decisions unum se ye won enkwala mema bia 30 years ne ya onim bibi kura se bi de National House of Chiefs na wo ti Ghana ha de na atifa omo ho minim bibi afọ what they say bibi cause we the National House of Chiefs for na ekoso mu ma ni adwoye what they say hinsem we the National House say ebi na me ka no National House of Chiefs no obi ya regional Bono Regional House of Chiefs ebra mampanyi ba yi wo hina ya gazette na ya je na tum wo mra kwan so se ono na ye wo hene no wa ntimi ankobi because of the ekoso nti na Samba Jafla ni din aso no be de na fe ni Emmanuel Ankama okay ni obe ne akonya we din na Samba Jafla Farouk we fe ni asa modua no ya mra kwan so onye hene no no Bono Regional House of Chiefs no onye member fi se Bono Regional House of Chiefs ntimi gazette no the gazette no onu ntimi amabi the gazette no ne ba bi mampanyin ko chia no onim sai issue na se onim enti se sa you know Chieftancy ministry no se minister na ya aware ka bi anka o ma bi kura ko be prompt se sa wo hini we the gazette no nteni kwan so betena ni kwa se ye social gathering mampanyin eba ebuna hemfo ne ahemafo hia obi amra kwan so yanyi ni tumi se wo hene otimi ko tena hobi mampanyin akwacha ne nsem ama waka asemagu mampanyin asum ade na esi wo ho no mo no mampanyin akwachia ohene a krono efa bi se omogine tumi se wo hene efa bi se omogine tumi se wo nye wo hene na mum emra kwan so de yaje ba akwa tumi se wo na ye wo hene na se ebuno ahemfo ba na de emra kwan so onye wo hene no etimba betena mu bi ema ne yeye okwa na o se yese menka court of appeal judge no what will be on a Bono Regional House of Chiefs president National Council of Elders member Sumahin no so timubi no what will be ana mampanyin bae ana wo chia wo mu ye wo National Council of Elder ya ye se omo ne tu mampanyin fo enti se wo obi otu mampanyin fo na nsem sei ekoso baabi na de chia no de mra kwan so no emfa mra kwam no odi akira adi afuto no de mama mampanyin sa National Council of Elders no ani se mi hu faso bi e wo so ese no so ngu amanyofo ne be hu no ma bebre me say ne ye serious anka ministries ni ma bebre hon man ke mo ho ka okrom ha o National Council of Elders de no mo ye so mre tu mampanyin fo mampanyin be da ba ha o say aw ase ade o de na ka be ye na National Council of Elders frame me no enu nti
council of state members and penny for elders say you and inti ama meja menti bi da do nye bibia no betimi da beto abonten de na so bi won bia o we de o mo penny for ne bem be kan say National Peace Council ye bo ho kan fa so bi ani so ye woni ma bebiri okurum ha no ma esese ye yi firi ho ni e jasika ye tugu no National Peace Council Sampa ntokwa no Sampa ho nka Ghana ho no okay Ghana ho National Peace Council for dem no waka ene jemfi oba ya ne nkomo ani media ni nchechemu ade ma me pa no de necessary mate asese Regional House of Chiefs no national you was your original ni aba national region bia won dey region bia won dey asa aba national asa na aba national yes tumi ekito omoso aba na ni ezemo a ya sa asa ya tishi asase ya tishi said the omampanyi Mahama ko kan no kore pa no kore ho no trodo kore pa kan no kan wo sunyan no say ahensem amanyofo nya aban ene ka eni nti ne wo National House of Chiefs no nana sewi anwea so hene nana oje ahoho ya jebi ona ye National House of Chiefs ona ye president okay omoto aba no nka bibi ye asi doma hene be contest bi so ono ye Bono Regional House of Chiefs president obe contest National House ni bi na vote difference no na margin ye kitwa bi okay obi asusu se sa na beye na me kwa se kase sign na nka mepe ona na ye incumbent ana o sa contest bi okay fi se asase etisu se mampanyi ni ntimi nsole se de be se me si school dan asase bi da ho mura me kwa kodwu abra onkwa ahemfie enti asase na etiso no nananom ahemfo ne dia enti na mampanyi aka no kure kronkron waka se aban ahensem enya aban mufo na eka nya amanyofo na eka nya omampanyini na eka nananom na hweka ana nananom no se omunim na megiri se obi enu so onim National House of Chiefs no Parliament Chief bia aka ho Parliament Chief bia was swear to the overlord na was swear to the kromufo na ne regional region no agazeti no na national agina to be a member of National House of Chiefs. Yes, so you gazetted. And you gazette on Quadia. It's in a many abla make say, oh, your court of Appiah, ya will come a mera party, oh, your merenimunia, udimra, unimumra, and yem mere say, be a domahine, eduno, obeti medro simple sao. Court of Appiah, oh, free honor, that's an American, so I make a yopa, or more than more details. Obviously, some penny Mahama, no Supreme Court judge. Or from Court of Appeal, now go Supreme Court. What do? I would. Yaka, say, honor class, some more. Sa Ghana Judicial Service on. A home to Quebec honum. A dear Tinaman Penny promote two judges. A dear Tinaman Penny, and as I say, promote two, so we or pie GP. I just am penny that says, one acquire GP. Nasa man, I'm on your corner of Freeman, Mooney pay a bonia. A better now I give no Timiaka. Ye pe police soldier penina the whole nation in army commander this man penina body say wo kokoye ye electoral commission say aban ne nkoboni din ye ranks promotion uduru honum say wo qualify e bia ma be hia mienu miensa na say na mu nyina at the same time qualify no okay enya election ni atomo so aba mo ankasa mo soldier for no Ghana for so bia ni ba bia mo hwe ye to aba honum wi no o ma na ye electoral commission say your man is serious eduru ho no ma ye ma wo mo ankasa yisi fo no ma ye nwa ho ache no say ba say apere ma o mo ankasa nya election wo ma ho ba bia we rank na no munyo mu panyin onyi panyin man bedo so the same as police eno na o sahemfo no age na brane yes sa nyema se ma make nyina no betimi do ma no aba maka bi o betimi do ma dance form say there be nyema ni bi ho no ma sa ban chi ahemfo no na twe mu sikwa mu kan tete ne ye ka ahensem no omo no wo ho say omo kra na ebo ama oba ne chichiri koso enti na se ni kuro no ohia nsu a no afra ban mu pefon say momra ni kuro ni hia nsu ko mu ye tua tax mamo to so mama yensu enti we hia say momu tu nsu mama yensu say ohene no kuro mo hwe na sa ya bi ni ho a otimi frɛ DC say ko bo o mampanya amane o do betena usi na nan say ye hia hospital wa ha say ye nya ya sabia enti na nanom ahemfo no omumu odu na nei no
ono ebidu ho afole for amanyesem no say dey ya hemfo no see powerful those days no ene ni nim de nti ayesa sir omampanyimfo oche a yeti kumasi yeti Ghana ha ana ona bokwaje bonsu ya na oye KMA boss oye niema bi kumasi traditional council bo mampanya mane say yini firi ho ye hia no ye yini firi ho omo hwe ebekai 2015 na ona bokwaje bonsu ye niema bi okumasi a oye KMA boss oye niema bi a Nananom ani nye ho enye timamufo no Nananom ne hu se de oye no oye niama ho sem entimanpanyin ye hia kwadwo bonsu yini firi o yini firi ho so hu Nananom tumi omo omo ka kire mampanyin se ye hia kwadwo bonsu biem so obaye KMA boss na niema bi oye wa ha no oni Nananom ni ye oni kuro ni ye so hu Nananom tumi na America no omo timi omo kan ya pe ana mampanyin yini firi ho oye do mo pema o mo oye do mo pe se woye oso mu hia no ho mampanyin timi ka se chinchina kumasi traditional council se mu hia KMA boss o se chinchina o ntena so enye yesa akwasi agima zuba o tisi sese so oye bibi na Nananom ka so mo mpe na quickly ententem na mampanyin be yi na firi o ntimi ka se me na mede na ba me na me mampanyin ti o ntimi nka sa da tesi se Nananom otumi tumi kura wo mo se tumi na se de be na asesa omo hwe ma de ya omo momo hwe sa amampanyin for na meka o ma hinsem ama na ka kire omo plain o ka no kura kire omo e me de se sa hinsem anya aban panyin na eye ti wotena se wotena ho no mo ho na o ma aban mu mpanyinfo na se MP fo ne DC fo na yo hene na so mo control na hunu se mo de wadwi ne den e ba sa na se panyin dia da wachi se ko ba se un se DC kasa na wo hene ntimi kan se panyin dia akora aduane eye kasa kwa na maka no yes se panyin dia akora aduane a ne cheshe no no abetu wodi na aduane wo de ye obeka Matiasie o dia panyin dia akora aduane a de ba no se panyin dia akora bi aduane a enipa mpa na hu se akora we de oni kwase na no to wanim obekasa wo na ade ni fa no untimi nka hwe fese panyin no wodi akora na aduane okre se Nananom bi di akoye no ye obi yesi ya be galam se wa yesi ye mpre ye kohu DC ye kohu DC before se be ko DC Nananom bitimi fre DC se me no won kwamobra enkofo be ba se ni enti omo ba hwe wo mo mintimi fa mani mu nji nti wo ye ma me na omba hwe wo mo da bi sa be Nanane wo mawie enti se wo ye Nanana wo ye ohemfo no mototo mo ho ase wo amanyofo nanim a eno na amana kuduru ba bi a ene adu a mo ankasa mo nsem kra mo hwe anim se amanyofo na meka ma president mampanyi aka kire se enye mampanyi ana ka ahinsem eno kure nso enti ta national house no aban mo mu sika wo omo committee bi omo je allowance omo je pede mu ya aban sika se ye bo ya sika ya de bo ye ho bra afeni nyina no they ready budget a national house of chief sika shemu bi o ye minuminu taxes enti moto wona de na mo ye nese mo ntimi settle nese asamba ebia ne sampa nsema make hwese National Council of Elder oti obi Court of Appeal judge oti obi ama wo hena ye gazette na ye mra kwan so onye wo hene mu ko mampanyi ba mu ko sia mo de mo ama na di akira babi ti se mo agya se sampa ahemfo miru ne wo ho ana do mo ye do mo agya atum because bono National Regional House of Chiefs no bono for no bono Regional House of Chiefs agi Nana Samba Jafla atum ya mani tumi kata sa na ayi wo hene ya sa mo dia woni gazette ya ma en gazette no onya gazette asem na no edin pa enti enti na ahemfo akese mienu suma hena oye oka na National Council of Elders ho na Nana Doma hena oye bono Regional House of Chiefs president na obi a mra kwan so onye wo hene mi bisa wo mo se obi ye gazette ne se wo hene no ye ne ho so wo hene a National House of Chiefs ne Regional House of Chiefs ne de be a so ne ho ma no e de ne ye no mi bisa National House of Chiefs for okay Nana Jia ho se hwi anwea so hene ona ye National House of Chiefs president video onya bi hwe a mi bisa no mi bisa na agema bedu se emre kwan so onde o emre nim o ye temuani emra kwan so se ye nyi obi ntum
wo mrem se wo yohene a na wo ye ne ho se wo yohene na odi ahemfo achi otu banchi ne wo da apakan mu ahemfo kwa na odi achi ko bia mrem no de na sese yesa nipa na okay ya sembusa na mebisa wo de be na sese de yesa nipa no ne yesa ma ne kwan ma bunu regional associate president wona wo don sa secret so sign last year no yesa na Samba Jafla de no regional president no say free register ho no ba o sign bi what sign na Samba Jafla de ama no on sign bi mfama ya sa modua nti e de na se de bunu ahemfo kwa na odi mu bi bunu ahemfo ko hia mampanyini odi mu bi international house no ne regional house no make say Chieftancy ministry say mampanyini me hu se mfa so bi e ne susika hunu no mudi nti e de asem okoka no sunya ne de o me hu se isika no mudi ni kwa bi se amanyasem nti ne de na tena ho ana amanyasem no omuni ho kwan se o moka nti wote ho ye de Matena na ho se Nyansapo TV so de ye ahemfo ta hweyen hweyen pa nye so mbotan po hweyen pa ye betena se kwa kan se ya video say ye bi mutimi from mpo ni udi mo komo eso mo ni di echi hwe de ye pa te ne question ya woto ne nei migidi se o answer beba wonu yi beba omuni manfa de o de fa to comment section me kan o to comment section ma wa be kan wa de mate o de to wa me hu akan mate na dwumade na se no in fact de di hu komo nyina hu hia dwumade na se so nema bi wo ho no ma ye hu ye na on se amama ne amane kwan so de ye ntia ase ibisa na yesua de afimu na na yetena se na wo kye me se ohene tena se a man hene ana se obrempon aha otena se a ode nan sisi ode nan sisi so na o kire me se fe no kokrowa nyesa ha na mpacho ahema afo so de mo nan sisi so bia na ya santi me ha de me hu bi da santi me mu ase de in fact hu so hema de ho an nan sisi kokrowa so o se ka bono ne asante de hwe ni nyina ya kan mamra no esese ebi ye pe ebi nso nya pe ki se necessary but ebi bia na njo so ya kra wom ebi nso so wom tunso wom ni se asantefo ye da kese a ye yi a de ye niema yesu se na nanom samanfo ba fie ye ade ya koside okọ bono a omo nso eda pa omo de ye sa niema no kese pa de konkonwa dem ko ye niema ne awukude omfa ne murukuo aha on se onso ye bi aba ho onso ye wo ho nananom ahemfo ana doma hene sei se wo dwumadi kese ko ebia na ebia na dwumasem se duru munuku na de wo ye bia wojai obeja akwa obekwa ahemfie aha obekọ nkonwa fie akoya amamre eni ade asantefo de ne ye kwasiada kana kwaside abonofo so kana munuku omo so de na ye kese pa de ma wo mo enti enema ne besi sanse mi hu na santima mu dia ene nka be ma but ebia mi hu no nya santima ebia na sana tie wo ho de sana tie dia mi nim abono de mi nim ne kanje mi nim asante de santi mi hu so ba ohima na sikokro asoda o say sunya hima na mi hu se ne na si bi so mi hu am sa mi hu bi sa wa santima mu da na adenti na mi bi sa ye no nti bia na omo de ne mi nim omo de ne ti se de mi nim asante de no ti bia na omo de mra kwan wo ho na emum se ohene de ana ahemfo za na me che se nyi obi a detimi de nansi kokoro aso nyi obi a ne detimi da bi oye di kura on ti fa nansi kokoro aso na on de tem bi san se omu no mo ye mi net wonom ohene nansi bi so eno so nansi bi so eso ha se ye hu ne sa se ma na me ma bi sa se aha nti wo chemu se obi o mama mre no aha nti obi hu na se de bi o ne di Nyansapo fo achi o se bi ya na ye kase ne ahemfo ne di nkomo ya na ye di nkomo ya mo che se ahene nkwa de na si kokwa so wa ha ohene di ni ye hu mi bi so wo bi fo ye nsu ya ohene kwa na kasa nye ohene bia o ye di kura on ti fa na si kokwa so yes on ti mi tu benchine chiniye no kese pa no ani fe de benchine no ana keto na fe ni konkochiniye o ye odi kura konkochiniye na obetimi e de akodwa bo ase na mom amahene ne abremponfo no omo ne tim tu benchine ane ade mo na si kokwa so timi da apakan abremponfo kwa obi aso timi da apakan mu na me kire se ne obi a na betimi da brempo de ahwiba so ya wo na apakan mu na mom de pompo so side a utimi da apakan mu na se ena me ka se nananom no se bi nim
say ya national house yen ko ne ko school wo so de yen ko form kofa emudia they say omo te badwam say bia adwabo kese no matena se na asofo yi etu chinie benchinie si sofo so onye wo hene onsuan kire wo bia onye dikuro onye brempon onye wo hene na benchinie si sofo so sofo na sofo bia oye sofo na benchinie si ni so na otena se na si kokrowa so na otrenche benchinie si so ayehu no ho oba se wo bechia na sire kwan wo chia me ho wi a na chia me na hwe no na sofo na chia firi ano ho saa ansa na koduru wo hene ne so na no so te wo hwe na wonya chia me a woni mama mra untimi hu no so ahwe din ama obi be chia wo hene a uko straight wo sire kwan wo chia me ne ho na o ma wo kwan wi a uko straight chia hene na ansa o chia wo hene ni wi ansa na chia hene ansa o be fa etire di akọ ena asofo yi ankwala yi ajagraja ye bi ena ajagraja be ye na chini esi so oba be chia mo ahemfo no obi ati wodi ye hu so omo saa mamre nana kese na nanom atuni magu ede na sofo be chia wo hene a sofo be yi asa na chini esi so ye nti obi ade dia ede be wi a benchini kese mi wo video so wa benchini kese esi ne so otena se na ade atatu na konya so ne na se krokro wa so mehu bi adagraja mehu sofo ba konfe no yi angel agraja tiatia bi mehu ba ko se fe no Raja mehu no Raja ana ba ko so de se jataba the spiritual zoom lion sa sofo miensa we wohu bi so mehu omu videos bebre ya mo be yi na nanom se tete yi na se ahenkwafo ho atiamefo ho muntimi ntiam se hey wo ye ho na otuchi ne wa ha efida be no mbeda ne ahemfo efida be na ya sofo no beda ne ahemfo so omba yi ase na chiniesi benchini o mehu ajagwaja video benchini na si so ajagwaja ne papa ne kodi wo hene wa kodie ahafo buna hafo akodie ufiri go so na okọ 1996 95 ana wo hene na otia konya fe na nada nkwa wode force ko 2 no odi force abe 2 wo hene ebedi hene no odo ne krofo na pam no wantima kokrom hobiem ene kura kodie sense ma fe kura na debre wo hene ka wie kura nyanwe efi se okotu wo hene ne kodie no odo ne krofo na pam no ajagwaja oni hene da o papa ne kodie hene wa kodie wonye wo hene jataba the spiritual zoom lion no onye wo hene enji agraja no omunya ahemfo se omo be yesena na namote hodom a na o masa ba chia ma sole sa yo matu nanamo ede be no mo so mo de ahene ni fa no anase de ahene mu duro no se ahemfo no omu hu ni sa bie ma na omu hu se de asante ene abibifo Ghanafo se de ahene mu odu no omu hu ni sa bie ma na asofo yi be ye na hwe ahenkwa ho tia me obetia mo adum chini no kra obesa nya amane wo ye hwan ya wodi akonya be na ate so wo hene be na soma wo wo ye wo hene wo hefa ya wo ye sofa wo be yesi a watu benchini o enye konkochini ye ntu benchini ye kwawo da bi na wonya brempon wonya ma hene dia wo de kotu benchini ye ntimi nka se bia me na me de me ho nka se me ye sofa ntima be yie omo de be kumase ha nyina ohun se kanetete se kon afa so na ye si hene se Nananom esi obi se wona ye wo hene a na se obi ye D4 kra na okrum ho a ana se oman no obi ohun ade a odi hunfo ase oye konfo ana se oye D4 no se Nananom hia bibi se bibi asi na akodu nananim ye hia hwehwemu a efa kese na no yes Nanasoma me yakofre sofo ne ba ana se konfo na odi hunfo ne ba na obawie na obusa no na oka de omu kire se oka no enipa ne nyina animu a obeka se waka che nananko na so bo ne panyimfo amane na asam na esino mu gina ye ombesi a eno so beka no na emom se sofo ana se konfo na okuro no mu no odi hunufo no oba be se Nananom se asam na esi no se ni se na ti a obi ani bibia ka biem eno ti na ebu be se ya na mo se onu akwaka se konfo se ko enye konfo se ko onu akwaka bra konfo abe se kro konfo be se Nananom se na esi obi ani bibia ka biem ene se so benefit so dan dan bi o bebre want to bebre atu agu baabi some parties so konfo se ko na Appiah la na koma hwan oni ho akoka ebra konfo abese Nananom se ebia musuo bi ba obi ani bibia aka konfo na abese Nananom se na eba nti obese omo koro na de obi anti bi ka bibia bi mo ho akoka bra konfo abese koro enye konfo se ko matiase enti nei no minim de aba se Nananom aye hwahan woni ma bebre bi ti se de mekan Nananom de omo ani die ni toto fom na hwe beduru ba bi on bepe so on bepeja no na atofom awie
bra no mo bra ase mudi bi bra bi ase ayamanyofo anim se se asofo nkola yi so edi bi mo bra me ho ase bi so ebi wo mo so anim e de na kese asofo ba yi a eso tu banti ne na wode ateto akonya so de na sikrokwa so wa bra na na bi so tie yi na ase wo hene tie yi na ase obekwa akochia wo hene no di na me wo me ye chia me se oba me nya yi me hene nya yi na me tie yi na ase bi na wo ye sofo unso an kire obi asa wo ye wo hene obi ante se wakode hene na watu banti ne anakokochi ne ubedum na na so obesan wo chiako o se na ya no mo kan so mo di o ma hene wo awurade mu da bi mu ni na sore dem ho nananom sem no nananom te badwoma obi a medi uti medi sem no bia ho on se wo kochia wo hene kura se wo ne nyepe wa bra wo chia de nti wo yi wontuma no gu abeti se wo ne nyepe unuru ba bia wo no na beti wo na wo no unuru ho enu nti na ye se kwa ha wontuma no aha twe wontuma no kofo ma wo nanim no hu se wo ne nyepe ofura ntoma te o so fura ntoma kochia no enye yi kwa ha wontuma no yintuma no efiri wa beti ansa na wachia no ebi ahemfuru bi kwasa wo rompa boa ana do na beto mpa na no be wura kwan na do na ato ano te se woni nipa na akochia no woni ne nyepe wo ya akola wo ye seden o wo ye wo hene ne de woni ne nyepe obi o ho bia oburu obi aso enti wo obi firi be wo hene ti honom ayiye bi a brempon na ote ho no konkochi ne na ode ti ho na sofo de banchi ne eba ba ko ri amhweye omode konkochi ne se okwa yi ase ana okwadwa bobi ase na ohene ti ho na se benchi ne esiri so na oche a se ohene ne kochia ye kochia ohene na oba no okochia ohene na oto na benchi ne esiri so na udum konkochi ne no we de omode konkochi ne ni wura benchi ne na se omode wura ase kochia ochia na adaso di nachi ana de okuta konkochi ne no edi wura benchi ne na se de kochia na chia me jimi onso te wo hwe o echia me na se de se hey ye fa konkochi ne nwura benchi ne ase ade be na omoye no ya hini ni amamre no oma na eye ahwe beduru ba bi no ombe pese enkanya se de netie no no omwa na amade na bafom na sesa ede ne amakwa amankura edi chini ebe benchi ni ebe yi ede badwa bo na ye di nachi omom di nachi re memfa ho bet ye ma onkura ne asofo no entu benchi ni emfa ma yi ase sese ne se ho na omo ba na benchi ni esisi omo so konkochi ni esisi so onsuai da wonte akonwa bi aso otena konwa so wonte so na so dem ho ate ase o be yi ase na se wo hene bi wa yi na ase ana se eyenti se den na se wo be na yi a ode na konwa be ba menini ni asem ye ma ne fa temeto mfa ne esi kokwa so moto ni ehu ne ho odi akonwa wa hefa wo ye hefa hene na so na nanoma ye hwe han ama ne koso obu na nim de ntia tena ka se panimu di akwara aduane a eho asem kanko tena panyimfo nya akwara aduane di na yenti ma ya mamre ne amane no ya hensem no emunya du ede na mampanyi na be ka kire mu se ahensem de aba nya aba mpanimfo na eka wo hu bibi ntia wati bibi ye koso bi ho no ma mo hwese wo mo na emeka enye wo masem mo na sesa mo hwe ma de eka enu nti na ya tip eku ama mo a se mu nyina wo hene nko ade a wo ka ko ne ho bi bosumi bi am ko share meeting enti mo hunu mo ho dwedwene ensi gina ya se bibi koso no mutimi nka wo twese ona emeka wo be ka kire mo o se manya ahensem enya ma mpanimfo na eka matiase nti asemo ya mampanyi ka kire mo na nanu fa kwa adwendwem matiase na jemfi ye na wase bebre ene ye di nkomo pa ama mate be ba ko ana medi ko fie woni hwan ko ka ebra konfo abesekro kay ye nya sa ye ti o awusia de be etena se yesua de foforo ye de na jemfi ase wona daje a wonyama ye ne wa kire yen so abebe ne mani so akire yen ama yesua de ese amamre ne amane de ehu hia pa wunim ana ya na wo ye ka akire ba wunim dia ya na ebo apa ye nim nti de bia so ye ko o ma wo munim ho ma mo boa yen ti ne ba na jemfi ho ma ne wa boa yen ama ya te ye ho asemidi ne oba yesua ma ye boa mesrew so be subscribe to channel be like be share mo bibia nya bia hwe comment section wo so ye wo de ya na wa che wa dwen ama no aye kama ye mfa wonsi ha Nyansapo TV so ne ye sane ne badwen makwa so yakao adenti ne ebube ne brebe eze ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kroni mu a wase wadore sra tanyini wontena fie ema aseduamfo blani pie frimantam be hin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa otua ne nsem mojabumo nim hu duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nye ye bi tontonte ye no nsa na ye fa Nyansapo
Aboa ntakra na mane yakese na ntakra aboa ne de fanyinam kwatere kwa. Wada woro ma ntoma ye fe ni din de sey. Ni din de Obama. Akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam Se fanfam ne honhon hia na America sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afaso enye de ya twa ni mu twa nyame Se bedi akone be kwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben ntime nyina ni mu ampata na wo yade ya